Kamera teče, nič ne reče. Družba je lep pozdrav na kanalu Lunca Films. Danes je pa toliko ena dobra energija. Izbrala se je ekipa taka, da sam gledaš. Tako da povzetek zgodbe danes pičimo proti otoku Plavnik. In naša misija dneva je, da ujamemo ribo, da naredimo žarček. Je to, ne? To je to. In zdaj moramo pa sam še videti, kaj nam bo v bistvu, če nam bo ratal, ker tukaj je rekel, da je že nabavil neki pršuta, čisto vsak slučaj. Če ne bo nič ribe, ampak jaz mislim, da bomo nekaj ujeli, da bomo naredili zgodbo, kampiramo na divje in gremo v film. Fino tole, ker sta fanta oba skiparja. Pa lahko mečke ne spočivam tukaj le v zadnji. Pa je zgodba, vidiš. V glavnem videli smo že delfine. Posnel sem sicer s telefona, tako da bom ta klip noter pripel, da vidiš malo. Fantastično. Res, to pa je prikaz v živo, noro. Sam tako priprave, pa to, pa gor, pa dol, pa smo v filmu. Svi bo pižami. Šta ide? Fabrički. Su ti ovo čarape? To je rukavica. Evo ga. I koja ti je maska? Tak, da bom stuk. Ova? Da. Dobro. Jaz sem tak zlomen, stari od vročine. Zdaj ne govori, jaz sem tu stari nenaspan, podrt, razdrt. Ampak je treba, gledaj, če smo rekli, da bomo nalovili za nažar, stari, moramo. nikle zajbancije. Imamo žara, imamo. Evo, leti zgoren del. Dele se pa ekipca pripravlja na ta pravo zgodbo lov za večerjo. Zdaj moramo ujeti ribo, fantje, če ne bomo nič jedli. Štrajkamo. Zdaj je tole zakon, ki ima ta fanta oba izpit in potem lovimo res na ta prav preskok. Prvi skače zdajle, drugi skače, ta tretji sidra, ta drugi pobira čovn. Akcija. To je zgodba, no. Prvi skače! Alen gas. Smo? Srečno. Po večerjo, stari, to je naš moto. Ja, če vas na oni plaži, moram. Matic, Reci. ajde odaj samo peraja, prosim. Ja. Evo, stari. Skače drugi potapljač. Evo. Stari, srečno. Evo, jaz sem pa tudi že preštiman. Samo še detajli sidramo pa napadamo po večerju, danes naš moto. Evo, čovan je posidran.
Gremo v akcijo. Situacija, ali nisam ništa ulovio. Ali sve je mutno. Sve dok vidim već je veliko otišlo. Izjebo me neki brancin mali, ali i mali bio, možda 400-500 grama. Biće pršuta i sira. Drugačih ne streljam ciplov, sam ta je bil lep. Stari. Šta je to? Cipel, A ne, ovo drugo, šta je? pic. Pic, okej. To je neke moli. Mutno je bilo stari. Ja. Ja sam sad izgubio velikog, Tega, ja sam sad izgubio velikog jer sam se dvoumio mali, veliki. tega sam ustrelil za Alena, da bo videl kva je ekstra pic. A bo? Veš da bo. Ok. Še? Kaj da jebe za laznik? Evo ga. Mora biti to profi, stari. Hop. Super. Bilo bi dobro, ne da bi vode nekako vzeli. Zakaj? Ker nijamo več frižiderov. A res? Kje pa je bila prej? Kje je? Tukaj na Spodaj. voda. Šajza. Ajde. Gas. Evo, družba vroče je KP s voda ima 26 stopinj Celzija. Prva runda, en velik cipel, en porcijski pic, bolj švoh, ker toliko je mutno in se majčkam precenil, priznam. Ciple sem pa ustrelil direkt, ker je bil direkt sta me pobirala Duka pa Alen, tako da sem ga počel, da mi ni bilo treba puške razpenjati, pa še večerica bolej, tako da čisto super.
moram skitati peraje. Jebate, meni su se dve zavukle u rupu, nisam uspio da iščupam ni jednu od te dve. A ulovio sam... Strgo se mi gof. Stvarno, Trgo se ti gof? koliki? 2 kile. Strgo se mi gof. Hoćeš da kaj, imaš kaj? stoji tako samo da ga vratim metar dva unazad. Pa imaš kaj? Sam hobo. Ni bilo drugo nači. Stari, In? vse kaj sem streljal, sem zgrešal. Od streljk takih, Ne me jebat. stari, in Ne, sem obe streljki vsekal, oziroma eno ne valjda. Daj kamero pali, pali kamero. Imam, palim, palim. V zadnji rep, stari. In valjda utrgala, ne? A si zadev kaj? Ha? A si zadev kaj? Nič, stari, vse kaj sem streljal, sem zgrešal, vse, stari, in če bi vse zadev, bi zamici imeli, mislim, da 4 kile rib, stari. 4 kile rib, fiks. Fiks. Šta Duka? Ja, pic kao tvoj, možda i manji. A imaš? Baš ta kao tvoj pic. Dobro, onda roštilj. Pičko. Ajde, pokaži, hobo. A, lepa, to je kilo. Super. E, a u šta stavljamo te ribe? Pa u to. U belo. Nisam znao ja, pa sam ostavio ovog pica, ali dobro. Kje? Evo ga tu. Daj ga u bilo, ni panec. Kaj priplavala, ali kaj je bilo z hobotnicom? Vidi koliki je, pogledaj kolike su moći. A? Pa evo roštilj Duka! Bit ćemo ko na Golom otoku nekad, jevo. A sa pršutom? A, pršuta u šteku. Hobica. Sam je že neki zdrmana, lej. Sam dve imena te, zjebane. Da, jo je že nek... En je že mrtvaro. Tako da... Eto ga Noć, roštilj. idemo no. A? Eto ga roštilj. A gre? A? Isečemo i ispečemo na roštilju. A bomo? Što nećemo? Pa šta ćemo da radimo s njom? Vse rabimo, pravno. Sem mislil, da bi jo mi dal malo... Da jedemo, a? Što nećemo? Jer daj gremo roštilj Ispečemo dve ribe, vse ribe. izudaramo je od stenu i sečemo krake po dužini, brate, i stavi bacimo na roštilj. Probam. Ajde, daj. O, što je? Don spečemo hubo! Napadamo prenočišče, v glavnem gremo, lej, smo že v džiru, ni cajt niti govorta, ne? Pa je to fajn, evo, ko sem danes samo malo pilotiram lepo. Duka že veže muring. Vse bo, a ne? Ajde, povuci me malo tamo. Pa tamo, na skale. Tu vem, da nje, zvezano prav. Kaj je to? Treba popraviti. Pašnjak moraš. Stari, veš kaj je to? Tamo. Dragon Ball Z. Evo, danes smo si pa kar bajbovsko sobo dali za vso to kramo, da jo peljemo na obalo. To je zgodba, a ne? To je noro. Evo, tole bo pa zdaj zgodba na divje. Lezemo v šumo. In tukaj bomo tudi spekali čiste prav roštilj. Če nam bo ratal, seveda. Nismo pa sami na tej plaži, ampak razgled je pa fantastičen. Evo ga i Duka. Evo ga i Duka Bazuka! Stare, He? ovo i ovo. Ja. Delamo prenočišče. Kje sta tabornika? Kje?
Lej, tamle naprej imaš dobro pozicijo. A vidiš, tam bomo lahko fajn jedli. Duka je že zrihtan. Heaven Tenta je raztegnil legenda, boli njega. Safari radi. Safari. Jaz moram pa tudi še najdeti nekam, da se obesim na en drevo lepo. Legašen razgled bo to stari jutri, ker se klele zbudimo. Napredujemo. To bo fantastika. Sončen zahod, pogledaj to. Vse moramo pogledati. Evo, lej to. Lej ti to. To je premium. To je pa premium, prva vrsta se temu reče. Prva riža. Prvi red domov. To se doplača. Hudo. Da gremo hitro postaviti stari, da moramo zapekati, itak nas bo spet noč dobila. Evo, spalnica v luftu. To pa bo danes z razgledom takole. Kako ovo da bacimo ovak? Može. Evo, na koncu cipel čez cel žar. Pa daj prvo cipla, pa onda to. To je to. Pa sledi še hoba. Prvič testiramo hobo na tako zgodbo, a ne? Na žar. Tako da zdaj bomo videli, kako bo tole na koncu ratalo. Daj ta razgled. Repi zvrne. Zdaj sve. Pustimo još 2 minuta i gotovo. I da nešto ne izvidimo. Evo, peče se hobotanca na žaru. To je pa zgodba, a ne? Še nikoli nismo kaj tažje spekali. Evo, večerja zaključena, hobotanca. Hobotanca je bila, kakšna? Gumijasta. Gumijasta. Ampak, najedli smo vse, zdaj pa pičimo spat, da zjutraj čim prej napademo. Pa lahko noč. Pa lahko noč. Poglej ta pogled. Dobro jutro, ekipa. Zajtrk pa napad na nov dan. Evo, krcavanje. Evo ga, Matic, Ja, dođi. Matic. ajde bi te malo više pobilo. Šta? Cel teden ima ta. Ne razumem sad to. Celo sedmico Celo gonimo nedeljo. in gađamo. Evo kavica. Sad dobro, šta da onima još 3 dana posle. Tako? Nedjak, utorak, sreda. Četvrtek, petak, ne? Ne, do srede ili do četvrtka. Ne. Moram da vidim, ne. A ti si mi rekao do 5. Ne, 10, 11, 12. Ne, ma da, kurac. Evo, spali smo na otoku Plavnik, zdaj pa letimo proti Cresu, da lovimo, pa da vidimo, če bo danes kaj ribe. So včeraj bilo nekaj? Včeraj je bilo zelo uspešno, bi lahko bilo še veliko bolj uspešno, ampak bo danes zato še bolj uspešno. Da vidimo. Še toliko kavico roknemo, pa gremo. Počasni smo danes, počasni. Spavale ste deklice, ne? Vroče.
spavali, ste deklice, ne? Jaz sem se že ustavil 5:30. Treba si mečken voziti na morju. Jaz sem bil buden od 2 do 3:30. Isto ja, tako neko, da. Mislim, da je bil pol meseca tako nešto. Jaz sem spal ko bit. Ti si smrčal, tak stare sem videl. Ne, nisem, da malo. Da dela. To je to, jaz sem ta val. Pazi. Rizalčki se vzducajo danes. Poletje pa Pazi zdaj. tako. Pa tako je lepo bilo včeraj, ne? Pa bo da 26 stopinj. Ma že 23. Ja. Evo, burja party, ej. Pa to je to. To je zgodba, vidiš. Morje je, mislim, da 3. To je to. Prebijamo se počas, da pridemo en za vetrje, da bomo lahko vsaj kaj lovili danes. Ni panike. Plesalci imajo danes svojo funkcijo. Ni panike, mi smo sami stari mornari. No je to le kvaga dviguje, da ne boš narediti. No je to. Pazi zdaj. Pazi zdaj, op. Evo, Šarak, pa brancin, uradno tehtanje. Gramova! Brancin ima 500. Ta mora imeti pa 400. Gramov Šarak. To, nekaj pa bo. Vidi, kobe! Evo. Imamo kaj? Bravo, lepo, to pa je lepo. Velika je. Evo, Duka je v Hobotanca. Legenda. Čakaj. Uradno tehtanje. Evo, šel kurac. Pravljamo več.
Uradno tehtanje. Hvala lepo. A to je izjebano že? Ni? Čekaj. Je, Op. nikoli. Pazi. Koliko ima? Kilo 770. A ćemo da žderemo, a? Duka, bazuka. Bravo, stari, lepa. Huda, evo, gre že v frižider. Pam, parararara. Evo, družba, zdaj pa zadnja runda. Ni bilo neki ribe. Koga smo se odločili, da pičimo, da naredimo ta zaključek lepega vikenda tega našega tripa. Da je hud kosil, kar direkt na Gorgur. Točno, tako smo se pa maksimalno potrudili. Smo se maksimalno potrudili. Tukaj je dobil eno hobotnico, imamo enega brancina, enega šarga. To je pa to. Zdaj bomo pojedli neki iz ta prave restauracije, da vidimo že točno. Tako, to. Pičimo akcija. Evo, ovo je Duka. Ovo je sada ulovljeno, ovo sam ja ulovio. To sam ulovio ja. Kjere legende. Taka pauza pa prav sede. Zdaj si bomo pa prvoščil sred Grgurja v Arti. Lepo. Jaz bom en tuning steak pretegnil. Ti pa kar klasika, a? Pa cheeseburger. Top shit. To je to. Bravo, Duka, hvala na teh ulovih. Bečki, čuvajte se. Hudo. To je ta zgodba ribolova, stari. Draga družba, za vse tiste, ki bi se radi pridružili na takih divjih ekspedicijah pravega morskega raja in pa podvodnega sveta, kontaktirajte me na Instagram Fotozalaznik in skupaj bomo naredili eno pravo morsko zgodbo. Evo, družba, za konec se poslavljamo zdaj ekipa podvodnega ribolova in ta res vikend oddih smo zaključili takole. In zgodba se zdaj zaključuje. Hvala, ker ste bili na kanalu Lunca Films. To je to. Pa se vidimo v novi zgodbi naprej. Share and subscribe. Share and subscribe. Ajde, dejsta. Opa!